Summer Voice Battle 2020. My talent, my business. Sponsored by Coffee Sound Music. Summer Voice Battle. Massa Panda. Get it. Let's get it. Assessment. 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 Sinchaka kubona li assessment. 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 Isina iduha assessment. Isiduha assessment. Niba utabizi baza internet. Nuzanire chocolate. Sinjya ruswa numvikana na data. Abana ni mu bitente twabakuru twibereye ibitendo. Uransaba ngo nguhe imechi ngo wicomele segeleti. Urya utwanjye urenze n'utwabandi. Amaherezo ni toileti. Abapampe muri movement. Musumba zose baziha udupeti. Bagategeta n'amapuleti. Kubona ikofu bo wafunze inkweto. Chocolate na za cologate. Uburvangu ukimara kurya imiti. Ushyire hasi amapeti. Urya amagi ndetse na chapati. Niba ukunda entertainment biragusaba gukora update. Assessment. 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 Sinshaka kubona di assessment. 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 Isina yiduha assessment. Wasiwe ndindi bibazo. Ndagusabye none mu kagozi. Inote nzikurera ugazi. Cyangwa se nturira ingazi. Kazi ni kazi mu kazi. Waba ucuruza amandazi. Kora cyane nuyaraze. Nyagasa nubwo arabizi. Assessment zo ku isi ni nka zimwe zitanga hano school. Cafuza kecu yugotwe. Aguturize rihani. Umukunda muha gafali. Cyane mujyane mu kabari. Assessment zo ku isi ni nka zimwe zitanga aho suku. Ndimo ndafrawingo kazunguza aratete gusa nizeye neza ko ibyo mvugo byumva bana b'i Rwanda muze dukora injyana kuko nizeye neza ko nahise turuka ari gengo turenza babarara. Uje tumenyera tukwereka aho turara. Hano muri pari hibera y'abari babashora mari bakunda izi mari bashaka kamari ngabahizi mari bavuye ku bugari bagiye ku burayi. Natwe muri pari tuba turi nk'ibirara turi gutambara tumeze nk'abarara dutera akajisho kwa bebe ritaya biteguye kurya izo note zingagaye. Ababebe binaha barahira bagira ati wacira amakariso mbona ayo makashi toka satani mandi ndai ngo bitize frozen skure mu buyaye gushaka inote so kwitwa ndai wabishatse wacuruza hani birayi. Sister tenga amatwi nyumve witonze winyimyoza umva ibyo nje gutoza rinde kugenda muri ibi bisaza kuko byo ubwabyo ni ibigukunda everyday biba byifuza kuwaza bikakwangiza kandi wari mwiza.